Leedus Marijampoolis käib odava kütusejaht. Kohalikud elanikud sõidavad ringi ja kontrollivad kõiki linnatanklaid, kuni leiavad kõige odavama hinna. Tankla, kus 1 liitri diislikütuse hinnast jääb 1 sendi võrra puudu 2 eurost. Enamikus Leedus on diislikütus juba märksa kallim. Kütus kallineb mitte ainult Leedus, vaid ka Lätis ja Eestis. Läti valitsus tüdines kõrges kütusehinnas kõige kiiremini. Nende valitsus on juba otsustanud aktsiisi vähendada, mis langetaks diisliliitri hinda 9 sendi võrra. Mēs tātad esam vienojušies, ka aptuveni 15% no akcīzes mēs samazinām tātad dīzeļdegvielai. Vienojamies, ka steidzamības kārtā virzam arī speciālu likumu uz Saimu, kura jau tad visdrīzāk ceturtdienas sēdē varētu jau arī lemt vismaz par pirmo lasījumu. Madalam hind kehtiks Lätis juba 1. aprillis kuni 30. juunini. Kui lätlased teevad viimaseid samme diislikütuse hinna alandamiseks, siis Leedus on Rahandusministeerium alles arutelu etapis. Finansų ministerija svarsto ir turbūt greitimų laiku išeis su pasiūlymu, kad laikinai sumažinti kuro akcizą, tai būtų laikinas sprendimas. Kol kas dar tą tikslę įtaką kainai mes vertiname, tai galėtų būti, kaip jūs sakote, apie 6 centus, tai būtų kelių mėnesių laikotarpių, 2 arba 3, ir tai galiotų dizeliniam kurui ir žymėtam dizeliniui kurui, kurį naudoja ūkininkai. Mida plaanib Eesti valitsus? Aktsiisitõus jäeti ära, aga rohkemaks ei olevat raha. Me arutasime aktsiisitõusu ärajätmist, nagu ka öeldud, valitsus seda kaalus ja valitsus selle otsuse langetas. Selle hinnanguline kulu on umbes 40 miljonit ja ma siiski meenutan, et arvestades riigikaitsekulusid, ka muuhulgas tänast näiteks sõnumit pensionitõusust, kõigest muust, riigieelarve on defitsiidis, mitte ülejäägis, nii et otsused peavad ikkagi lähtuma ka sellest raamistikust, mida sa saate. Opositsiooni arvates raha tuleb kust seina seest. Riigieelarves ei ole tegelikult selliseid võimalusi, et me nüüd läheme suurte maksulangetustega edasi, sellepärast, et kaitsekulude hoidmine 5% juures nõuab ikkagi meilt väga suurt pingutust riigina tervikuna. Aktsiisilangetusel on aga ka ohukohti, mis pannud näiteks leedukad mõtlema pikemalt, enne kui aktsiise langetada. Darome akcizo sumažinimą, tai norisi, kad jisai pasiektų būtent galutinius vartotojus, o ne nusėstų kažkur tai pardavimų grandinėje. Tai svarstėm tas priemonės, bet kol kas jos dar lieka ant stalo, tokios, kad riboti kažkokias maržas ar kažką, tai yra kai kurios šalys tą daro, mes kol kas dar laikom ant stalo šitas priemonės, bet akcizo pakeitimas, tai vis tiek tai yra įstatymo pakeitimas, tai jisai šiek tiek užtruk. Lisaks hoiatavad mõned majandusanalüütikud, et praegu ei tasuks valitsustel ära kasutada ikkagi piiratud rahalisi võimalusi, sest sügisel võib olukord olla veel hullem. Dėl brangesnių dujų mes galime matyti labiau neigiamų pasiekmių Lietuvos ekonomikai vartotojams jau rudenį, kuomet ir brangesnės trąšos, brangesni maisto produktai, brangesnis šildymas, visa tiekimo grandinė bus pabrangus ir tai atsispindės aukštesnė infliacija ir mažesnė gyventojų perkamai gali ir tuomet galbūt reikės gyventojams ar kai kuriems verslams jau tiesioginės pagalbos. Naftahinnad on viimastel päevadel olnud väga kõikuvad, liikudes kord alla ja kord üles, sõltuvalt Iraani konflikti tuleviku väljavaadetest. Aasta keskmisena prognoosivad enamus analüütikuid madalamat hinda kui praegu, aga kõrgemat kui enne kriisi.